trenutku javlja se general Kukanjac da ga čujemo. General, izvolite. Molim vas. Izvolite. Ja sam sada proverio. Iz vojnih objekata i od vojske niko ne gađa. Jebem ti mater! Molim vas. Ja, Šabane. Jebem ti! Ne psovati, ljudi. Murate. Alo? Murate. A diže me, jebem! Ne. Pa kako može lagati kad svi vidimo da gađa? Zna se ko puca. Evo ga mi iznad jajca kasarne pucaju od ozgu. Sad ovog trenutka govore potpukovnik general, ne znam, ja kaže ne pucamo, prestali su, a istog trenutka puca, ja zovem televiziju, radio, da tražim, da kažu da nešto se čini, međutim niko ništa. Bože, sačuvaj. Nisam mogao spati, mama se bojala da spava, da me ne ubiju tamo u sobi gdje sam bio spavao. Jel te bilo strah puno? Nije. Sigurno? Od danas odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine vojna vozila bivše Jugoarmije ne mogu bez najave da se kreću gradovima i naseljima. A di ćemo u ovu zgradu ću dići ovdje? Sad ćemo prijeti. A zgradu ću dići ovdje, bre. Molim, hvalja, ima 5 minuta. Prijavio bi se da budem kamikaza, da ja uništim nekoga, nije mi do mog života, evo. Vidite da tu ne mere čovjek proći, odavde do Iliđe 15 barikada ima. Provodit ćete bez problema. Ma neću sad. Stari da ti kažemo nešta! Cijelu noć se puca ovdje, glas, skloni se. Ne snimamo! Ja bih vas stvarno zamolio da apelujete, ako ste u mogućnosti, građanima koji posjeduju kamere video. Neka pripreme taj materijal. Taj materijal će sigurno imati svog efekta. Vidi mačke. Snima mačku na krovu. Vidi, gore za dimnjak. Jesi? Hvala. Gdje je ovako picka ljubila? Ajmo! Pogledaj što radi zgrada. Samog vrha do zbuka. Sklonite se vi odatle, sklonite se i odite. Obratite pažnju na sanitarna vozila, unutra su diversanti. Obratite pažnju na sanitarna vozila, unutra su diversanti. Gdje je palac? Evo ovdje u džamiju čim. Ja. Evo ih ovdje jebot. Kad već nisam mogao te fijuke snimiti. A gdje? Znam ja sam, on čuje metkovi, ja otvorio od kuhinje prozor ovako prema džamijama. Ja sam tako razumio, sam ne znaš, samo čuješ. Pravo ih je preko ulice. Kako je snimiti? Gdje da ja tamo prođem? Da ti onda, sjedi dole, lijevo, bježe da.
Čovječe, pa oni zgrade gađaju baš. Ja, Civilni. A? Valjat će. Zar se vidi? Gdje se ucala to? A ne može tamo ovaj. Civilnu zgradu. Čim je zeleno tu sad. Pita se da smo mi živi. Ne da ide čovjek pospavati malo priča. Da, malo više. Šta mu radiše? Komšija, voda. Voda. Je li ovo jutel ili je... Hajat. Vidjeli ste onoga generala, vidjeli ste pukovnike ovdje. Definitivno danas pada. Izjava predsjedništva će definitivno reći o čemu se radi, pozvati Busha direktno da interveniše. Krajnje je vrijeme da ustanemo svi protiv zlikovaca koji ubijaju ne samo muslimane, nego i sve ostale. Molim vas, pridružite nam svi. Ne bojimo se mi njih. Mi imamo toliko snage i oružja. Naše srce, naše Sarajevo, naša djeca, da ne bi izginula. Dođite! Mi se ne borimo protiv naših komšija Srba, nego protiv zlikovaca koji su plaćeni došli. Došli su iz Niša, plaćenici. Snajperisti koji su pobili u našu djecu. Dođite i pridružite nam se. Mi se njih ne bojimo. Svako civilizovano bombardovanje civilizovano se najavi, pa se fino obavijesti stanovništvo, pa se kaže sad će naići avioni, ljudi, djeco, skrozu. U Africi. Jeste na građe sebi još dobar. Što mi da ovdje kad je on ranje narode nije ovo. A jesi imali problema druge? Nikad. Dosadnik. Za neki Gdje su? Molim. Eno ih nije. Malo, samo nije ti dobro. Jesi uhvatio? Još gore će pucati. A što se današnjeg dana iz Sarajeva tiče, najžešće borbe su bile na Iliđi i okolnim mjestima. A pri ulasku u studio javili su nam posljednje vijesti da se vode žestoke borbe u Popalići. Vidimo mi sliku sa Iliđe gdje je danas bilo zaista žestoko i gdje je bilo... Samo mi recite, hoće li se okrenuti vamo ako bude htjelo pucati?
Bježi, bježi. Bježi, sekund. Bježi, Goran. Ja sam s jednom razgovarao i rekao da ne vjerujem da će ovaj grad biti napadan, da će biti bombardovan, da je to nelogično. Odgovor je bio, računajte samo s onim stvarima koji su nelogične. Sve što je logično odbacite je sigurno neće tako. Eto to nešto pokazuje da samo je na način. Ovo je lepo. Odavde je odavde. Ne. Odavde. Ona je s Trebevića išla. Ja. Trebevića je tu išlo. Tako, isto nam je kao u miru, samo što nema puno djece da se igraš, ali to nema veze. Idem! Hajde u dom prijeći, a vas ste vi ići. Imate koju sve? Seo, gdje je Adi? Hajde vam lijepo, tamo se ono gledaj. Bolje vam je ovo gradu ovdje dođete, svi sam ovdje. Jesi tamo? Jeste. Pozdrav. Ćao. Da. Dajem ti pušku, jebeš. Kodiš je sada ovdje dole. Sad smo ovdje prošli. Ovo dole zvonko kuca. Onda vidiš vam. Onda što će ovo vam. Evo vam, evo. Snimi mene, malo. Snimi me za televiziju, molim. Za praznik, za utar kultu. Eno se zapalilo nešto na krovu. Nije nego još. Tinja. Kako? I ova baterija mi ne stoji. Ja spolupana tako. Evo, ne znam je li namjerno, uglavnom oni su sasipali.
Nije po našoj. Klučak jedan. Juče je poginuo tu komšija iz Grede od Gelera, granati. Amića, nemoj, Amića, ne daj. Dobro je, Kenče, dobro je. Amića. Još ga malo rasladi u ovom vodi. Amića, dragi. Amića, Neće, Lutko, neće, pa to bi bilo već gotovo, neće. Amića, ne daj mi se, Amića. Ne, neka Boga ti što će prepadnu tako. Nisam za si. Čuo, Kenče. Gdje onaj što je ranjen? Sin mi je ranjen. Onaj u nogu malo. Sin mi je ranjen u nogu. A za mene nema veze. Šta uradiš, majko moja? Evo majko, to voli sve staviti. A to i njima pamet, kulturu, sve što ima veze sa kulturom. Vidio sam prvu, a drugu nisam. Ja sam... Pa ne bi ja gasio života. Svaka im čast i vatrogascima treba ne zlatni Liljan, nego... Palo je među njih opet, poginulo je. Ovim vatrogascima ne treba zlatni Liljan, treba im zlatni... Ne znam, nije. Zlatan Fox, Nader, ma nema niko nader. Čeče, zbiljanska. Treba im zlatni baobab dati. Potpuno Evropa gori. Don't dream dreams. Ja ostajem unutra da je stavim. Cijeli unutra. Halo, pičke! Roka, pičko! Hoće se! Dobrovoljac! U Srbiji ćemo završiti ovo. Jebat ćemo vam masu. Dobre. Hajde! Pusti unutra cijeli! Pa ja ću vam reći, mi ćemo se boriti do posljednje snage. Moramo znati ovo je specifičan grad. Kriminalci koji sam ja do prije hapsio, koji su pucali na mene, koji sam ja pucao, radeći svoj posao, su došli neki dan kod mene i rekli mi ćemo biti s vama do zadnjeg momenta, mi ćemo raditi s vama, sve što vi budete radili, mi ćemo braniti ovaj grad, a kad se sve prođe, kad se opet bude u redu, vi ćete raditi svoj posao, mi ćemo svoj, opet ćemo se biti, ali sad ćemo biti zajedno. Mislim da je ovo jedan specifičan grad, mislim da ga tako lako neće dati. I oni koji ga misle osvojiti, varaju se. Danas kad sam se vraćao iz kancelarije, pripadnici teritorijalne odbrane, kako su mi rekli, su zatečeni pred mojim stanom i kazali su da im je dojavljeno od nekoga da ja posjedujem u stanu oružje. Ja sam rekao da je tačno da posjedujem i predao sam im ovo oružje koje vidite preda mnom. Ovo oružje sam dobio od članova Srpske demokratske stranke. Pitaćete se, verovatno vjernici, zašto ovoliko oružje kod mene.
gledaj, znači od ozgo kad ide raketa ide na grad. Evo, pa vidite. Ali je to isto mi... Jo. Sarajevo bombardé. Cela fait bientôt 3 mois que la capitale bosniaque subit chaque jour le feu de l'artillerie serbe. Un siège sans pitié pour les 300 000 habitants de la ville. La moindre sortie dans les rues tient d'une véritable partie de roulette russe. À Sarajevo, la mort frappe n'importe où, à n'importe quel moment. On parle de 1300 tués depuis le début des combats, sans compter les blessés et les disparus. Un carnage qui a lieu au cœur même de l'Europe. Pobjedio Alberto Tomba. Ispred Atle Skardala, koji zaostaje za njim samo 1 stotinku. Nagrade ću uručiti, ja. Prvoplasirani Alberto Tomba će dobiti pola kilograma mlijeka u prahu. Hvala. Drugoplasirani dobiva već korišten feta sir. Gdje je treći? Poginuo je. Poginuo je. Nije treći. Poginuo je. Italijanska himna. Eno. Vidi. Samo ću proći.
situacija sa kojom se susrećemo u Bosni i Hercegovini, gdje je samo za 4 sedmice aprila skoro pola milijuna ljudi napustilo svoje domove, po mišljenju predstavnice Visokog komisarijata, uporediva je sa zbivanjima u Mozambiku, ali je teža nego je to ikad bilo u Kambodži. Ja sam rekao da tako treba da pognem uvijek. I ja sam rekao odmah, da li ne fali ništa. Najdraže mi bilo snajperski metkom u glavu da mi zgodi smrt bez greške, naučno dokazano, ni mil sekunde se ne patiš. Ali da ostane invalid, ne znam, ne bi mogao sam sebe udiram za branje, ali... Šta si ba radio s tom kamerom jebot? Nisam ja u masti, izvim. Nemate struje vode, nemate ničega. Ako imate akumulator, slušajte noćni program Radio Zida na Sleep Till. Ako nemate, idite na spavanje, to bi bilo najpametnije. Sam. Tu je to bio. Pokaži ga, molim te, na svjetlu gore. Pa mi treba flaster. Kliještima. Kliještima? Kliještima. Danas je 25. august 1993. godine. Rat pjesnik svom žestinom. Želio bi samo da apelujem na sve one koji nam mogu pomoći, koji mogu meni da pomognu prvenstveno. Evo vidite, nalazim se u jednoj vrlo teškoj situaciji. Ovo što sad sjedim ovdje i pljuckam svoje piće, ništa ne znači. To su rijetkosti kad ja ovako izađem. Možda jednom, dva put dnevno. A u ostalo vrijeme patim se kao i svi ostali u ovom gradu. Teško mi je. Ako bi ko mogao da me usvoji ili na neki drugi način da im pomogne, bio bi zahvalan stvarno. Nek vam Allah Đelešanu pomoći. Pa, nama sad, bitno je da ste vi koji ljudi dobro, da smo mi fino se družili. Život je ovdje, kao što vidite. Prilično. Kako bi rekao? Smire. Nemoj ti pokušaj, ja odmah. Sjed! Druga, eti se! Gura! Zašto?
muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u zoološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja. Ništa, jedan dan sam isfuro vani, kontam gdje ću, šta ću. I čujem neko urla iz susjedne ulice. Zaletim se šta je, a nikog nije bilo vani. Upadam u jedan haustor, stara austrougarska kuća. Furavam unutra, penjem se ono stepenicama, pećem gore. Kad upadam u jednu prostoriju veliku, frajer zavezan, sjedi zavezan za klupu jednu. Ja vam prolazim, šta je, rekao čovječe, bilo? Kaže on, sav je on blijed, ispijen, nikakav. Kaže, ja sam, kaže, ovdje već 1000 godina, momak, možete me osloboditi kako? Kako, rekao, ja te oslobodim, i što si ti uopšte ovdje, šegam? Kaže, nije ništa smiješno, ja sam ovdje zatočen, a kao jedini način da me oslobodiš je da me ubiješ. A kako, rekao, to, jesi ti, rekao, sam pokušao ubiti prije? Kaže, jesam, ne ide. Može kao samo u glavu da mi upucaš. A pošto su mi ruke svezane, ja nemam ono načina to radi. I objasnim mi ono sad, ne duljim, evo ti ovdje, tu ti je ovaj predmet, nekakav moću ga. Pal me njom, kaj naš da mi ono sjevne u glavu i kaj ja sam gotov. Aj, dobro, rekao. I ja uzmem, hop, nekako skupim snage. Pras! Frajer pade. Ono, zadnje riječi su naravno bile hvala ti. Eto, tek kasnije saznam da je jedan popularan pisac bio. Dino, imam sve. Evo, ovo je zgrbavci jedino, nije ovo s vraca, čovječe. Nije. Hoćete vidjeti, u Sarajevu je rat. Želio bi raditi jedan film o Sarajevu, ne znam ako se svoj kroz živ izvući. This film tells us about traveling and about dreams, and it means about freedom. And this festival in Sarajevo tells us that freedom exists even beyond the end of the world. Thank you very much. Enjoy the film. Evropske oblasti starijeg kamenog doba pružale su odličnu pašu tadašnjim velikim bilježderima, a baš oni predstavljali su najbolje izvore mesne hrane za paleoličarstvo. Mnogobrojna stada mamuta i drugih savremenih životinja osiguravale su relativno veliku ekonomsku stabilnost, jer je inače teško protumačiti nastanak i razvoj vrlo zapaženih umjetničkih dijela, naročito u oblasti zapadne Evrope. Velike životinje su se vjerovatno toliko namnožile da ih ni čisto destruktivna ekonomika paleolitskih grupa nije mogla uništiti.
Dragi gledalci, zadnjih dana dešava se čudo. Pojavili se mamuti na ostrvu. Eno tamo neki iz Podoba da vidimo šta je to, da nisu možda oni. A, tu su. Evo neki iz Podoba ovdje. Da vidimo da li su to oni. Stupio sam na ostro i sada vidimo jesu tu ti mamuti na ostru. Kako sad? Evo, momci, mora da ste vi mamuti na ostru. Možete mi se predstaviti? Nismo mi mamuti na ostru. Nego šta si? Ja sam Mahmud i Zlatar. Ti? Ja sam Mahmud Dragić. Ti? Ablakovna Mahmud. Ti? Mahmud Mojganović. Ovo nisu mamuti na ostru. Ko ste vi? Ne, nismo mamuti na ostru! Čemu? Mnogi se nas pitaju koja je želja za ovjekovječenjem detalja čovjekovog života ili onog što ga na izgled okružuje. Možda je razlog čisto pesimistične prirode, ali treba pokušati tako ništa. Dobro vam želim sve najljepše čestitke za Božić. Čečenja! 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 U ovim trenucima ponekad sam tako sretan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
Don't dream dreams. Prema tome, osjetio sam da je lijepo biti bez išta. Mislim, ne brineš se. Znači, olakšani smo. U cijelosti smo laki svi. Ovako. Lako pjehati. I kad nas ko potjera, nema. Pa bi preporučio svakome da puno stvari ne uzma, da bude vazda spreman sa kakvom torbom za vjetranim. Mislim, moja je tako praksa pokazala, a onu svu ovu viška na turistička putovanja uglavnom. Dok ti ništa ne znači ako ja tebe molim. Ništa ti ne znači ako te molim, da to ne radi. Ovdje kroz Radiću, ovdje desno pa kroz Radiću, prođe pa tamo izaći. Ali da ne bude evo. Evo ovdje. Ne boj se, ovdje nema snajpera i samo granate. Samo granate može. Lijepa svaka je zemlja, kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema. Kuda se sunce rađa, lijepa svaka je zemlja, kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema. I kad svijetom luta kao pjanac, bez daha ne živi Bosanac. I kad svijetom luta
Mogao sam vala i svoj život bez tog iskustva da proživim.